نوی من دانیل بکویا از ممثل شهبا ممثل زمان انگلیزیه ام سر رجالات ایرانی عزیزان کم بذات سر حالتی الوداری چی بیا و حالتی تصمیم دنوف خواندکارت کش دا بلاف بیا دبستانت وداری و بطایبت دبستانت کش ام ملاحظه کر بلاف بو ج سم محافظی بیستیک محافظه بطایبت سر دبستانت کش بون و حالت التسمم دنوف وان دا بلاف بو کش جوان اكيد نامرن بس لي اما ام بيد حسن كأنه بوي تشتي خاصة انه بترسينن جنيج خاندنج تشتا دور خن محاولة كن انه تم بندست بن ج همبر سلطاته و همبر تشتي لدجي جنيتي آواكرن و امجي وقت ما مستعد شهبائي اكيد كأنه هونا خاندكاري منجي امجي بوي تشتي باندور دبن و عم في تشتيجي قبول ناكن نسر خاندكارن وان و نسر اي جن او اي كاتش دنياي دا و عم في تشتي اكيد شرمزات دكن و عم لكيلاك وانانا و عم جي بفي تشتي ما كان تأثير دبن و عم دبين بلا شوراشي جني هين هانا بميني هين لسر خو بميني و بفي تشتيجي تأثير نابن و عم دي سوي ببين هاوجي خاندكاري منا و عم جي الكيلاك وانانا و عم في تشتي قبول ناكن اما كما مستعين عفريني كنتون عفريني شرمزار دكن تشتين كل دجي جني دبي او جي دبويارن دبستان كاتش دا خويادكي كو لدجي كاتشن ايراني حكومات ايراني تندي مشانديه او جي كيماويين كو استخدام كريا بكار انيه لبيستو دبينج دبستاني دا اف بويار خويا كريا تدا پر كاتش زرار دينا نفس وان تنگ بينا پر تندرسي وان نباش بيا او جي گشتي جبو بنخستنا شورشا جنه يا بنا جينا اميني دست بيا دخوازن هر تم وك جنن ايرانه جنن همو جيانه بن دست خوكن و ازادي و هر تم تونا بكن وام جوك مامسا لدجي ويا اكيد ساكنه هر تم امي سري خاهلده لدجي ويا اكيد در كفن و ناوي شورشگره جينا اميني جي بلند بكن و شورش ويجي بسر نوی من مامستا سیوین عبدو ام ویتشتیگو لسر بطایبت جن رجلاتی کردستان تکرن ام ویتشتی شرمزار دکن هر جن کو سری خال پشتون به پیشتون دیل پیشه نحقی را دیگه او جن ته اشکنجه کرن ته تنکرن جنن سیاست مدار جنن کو حقی جنان داخون و دیگشتی کردستان دا هر جنک لهم بر دولتی که گر سری خارادی که او جنات اشکنجه کرن ته تنکرن تندیل سر جنت مشاندن وقت بویاره کردستان تن مشاندن کچن مثلا کچا به چه شوایی کیماوی دیگن دخوازن هر تم لدجی حقی جنبن نخوازن جن به حقی خواب آخوان جن سیاست مدار بن جبر کو هر تم جن وقت خداوانده هفج دخوازن اشکنجه سر جنب ماشینن ام جوک مامستا عفرینه ام ویتشتی شرمزار دکن